Muya Khabane wa Sesotho Sermons and Programs. Dumelle ku dumedise ka lebitso le letle la morena le mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Putheo ya morena e tla re amen. Ke a o amohela mona Sesotho Sermons and Programs. Lebitso la ka ke Kwantlane Molefi, mme ke karolo ya moifo o sebetsanang le hore ha e le bota lena kapa bosebeletsi bona bo dule bo sebetsa hantle, mme ditaba tsa ntate Modimo di fetele setjhabeng sa hae, ekaba ba seng ba ntse ba dumela ho morena Jesu Kriste kapa ba song ho dumele. Mme he letsatsing la kajeno ha ele mona le nako ya thero, ka nnete wena mmuhi ya Khabane ke hana Sesotho se re ke a hela ke bile ke a itlamela kajeno. Mme he pele ke etsa thapelo, ke nke monyetla ona hore ke lebohe moifo wa heso Ntate Thapelo Letete, Ntate Moribe Lethapa le yena mme Mojela Selebala, bao ba emeng ka morao ho tshebeletso ena hore e fele e etse mosebetsi wa yona ka katleho. Mme he ntle le tshenyo ya nako ntumelle ke etse thapelo e thakgolang taba ena ya ho roba bohobe ba letsatsi sabateng ena e ntle ya morena. Ha re etseng thapelo. Ntate Modimo re a leboha bohle bao re leng karolo ya motsotso ona, bao e bang karolo ka mehla le ba qalang ho ba karolo. Re a o leboha ke hona, mme bohle re kopa go tshwarele dibe ntate ya halalelang. Mohau wa hao ke ona bophelo ba rona. Ditaba tsa hao di tlo tla di feta motsotsong wa ha jwale. Re a kopa ntate, lokisa dipelo, di hlophise hore di tle di amohele lentswe lena, peo e wele mobung o motle. Ntate, kgodisa dipelo, e ka ba tse ntjhafatsang tumelo, tse ntjhafatsang molaetsa ona dikelellong le dipelong, e ka ba tse qalang ho utlwa ditaba tsena ho hang. Re a kopa ke hona, tshehetsa tsohle tse hlokahalang hore mosebetsi ona o tlo tsamaye ka thello. Mme ntate ya halalang, re a kopa, re a rapela ka lebaka la lebitso le letle, lebitso la mmoleki wa rona leng Jesu Kriste. Amen. Wena Mmuya Khabane, letsatsing la kajeno re tlo tla re bua ka taba e matla haholo, e leng taba e arabang potso ya hore na hantlentle kereke ya nnete ke efe? Potso ka mona ka re ena ke kereke ya Modimo, e ka ba ke kereke efe? O ntshwarele, ke bona microphone wa ka mona o dula o ntso nsiya ha utlwa mohlomong ntse ke thola ha nakwana, e tla be le ha ntse ke o kenya taolong e le hore taba tsa ka di tsamaye hantle, ditaba tsa ntate Modimo di tsamaye hantle. Ke ne ke re sehloho sena se re tlotla ka se dikadika kajeno, se arabang potso ena eo ke e supileng, ke mosadi wa tshenolo kgaolo ya 12 temana ya pele. Mosadi wa tshenolo kgaolo ya 12 temana ya pele. Ke yona taba
e re tlo tsamaya ka yona. Empa o tla nkutlwa hangata ntse ke re na kereke ya nnete ke efe na. Ntle le tshenyo ya nako re kena ditabeng tsena wena moi ya kgabane. Mosadi wa tshenlo kgaolo ya 12 temana ya pele. Re ke re bale lentswe la Ntate Modimo temaneng ena e seng e supuwe. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Jwale mona ho ngola Johanne Mosenudi o re o bona mohlolo o moholo o bonahalang lehodimong wa mosadi ya apereng letsatsi. Mosadi enwa ha apere letsatsi ho na le kgwedi ya hatileng hodima yona, mme jwale hloohong ya mosadi enwa ho na le mofapa hlooho wa 12. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Jwale wena moi ya kgabane re lokela hore jwale re ke ditaba tsena re di thehe hantle. Buka ena ya tshenolo kgaolo ya 12 ke e nngwe ya dibuka tsa Bibele e sebedisang ditshwantsho kapa ditshwantshiso haholo. Mme ha o fihla ho yona mono o fumana hore taba e kgolo e bewang mona ke twantshano e teng dipakeng tsa Kreste le diabolosi, e le ntwa e akaretsang, e le ntwa e kgolo. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Kgaolo ena e fihla e re beha moo re bonang mosadi, ebe re bona tarakone, ebe re bona ngwana wa moshanyana, ebe re bona lefella leo thu mosadi ena o la bonahala a baleusetswa ho lona, ebe re boetse re fumana masala, sehlopha sa batho se bitswang masala. Mme Modimo o sebedisa puo e tshwereng ditshwantsho le ditshwantshiso hore a re fe ditaba tsa semoya, a re fe manoni a ditaba tsa semoya, hobane setjhaba sa hae le ka mohla se keke sa lahleha a ntse a le teng, kapa sa ba ha sena tsebo a ntse a le teng. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Ditaba tsena ke supe wena mo ya kgabane hore ke ditaba tse mahlonoko ka tsela e kgethehileng, mme ke o kgothaletsa hore o thehe tsebe, o mamele, o mamedisise. Jwale mosadi mona mo re leng teng ha a hlahe fela le motho, empa o tshwantshisa kereke. Taba e kgolo e re tlo tsitsa hodima yona ke ya hore re tsebe hore Ntate Modimo ha e sale a ena le kereke ya hae e mo tshepahalang lefatsheng mona. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Moya kgabane boprofete mona se ke supile hore mosadi o tshwantsha kereke. Taba ena e qhaqhollwa ke ditemana tse ngata ka hare ho Bibele, empa re tla ke re mathe ka tse 2 tse 3 fela. Jeremia kgaolo ya 6 temana ya 2. I have likened the daughter of Zion to a beautiful and delicate woman. O tshwantshisitse moradi wa ka wa Sione jwalo ka mosadi ya motle, mosadi ya babatsehang, ya hlokang ho tshwarwa hantle.
Jwale ha kana re bua ka Sione, re bua ka setjhaba sa Ntate Modimo, mme re ka re bua ka kereke ya Ntate Modimo. Jwale Ntate Modimo ha ke sheba setjhaba sa ka, ke se sheba jwalo ka mosadi a motle, mosadi ya bonolo. Ba Korinthe ba bobedi kgaolo ya 12 temana ya bobedi. I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Lona ke le file monna a le mong, ke le nyadisitse monna a le mong, e le go tle ke fane ka lona jwalo ka morwetsana ya hlwekileng e le morwetsana rwe ho Jesu Kriste. Ke temana ya bobedi e tshehetsang ditaba tsena. Setlotlolo se se re fela ho ba Efese mane kgaolo ya 5 25 ya 27. Christ loved the church and gave himself for her. Go se hwa se re thusa go utlwa hore ha ho bua Bibele bua ka kereke e re he e le go bontsha motho wa mosadi, that he might sanctify and cleanse her, e le hore yena atle ai hlwekise ai halaletse letsatsi le letsatsi, that he might present her to himself a glorious church. Ke temana re fela Kristo gatile kereke ya hae me a ipha yona kapo a ishwela e le gatle a e halaletse a e hlwekise e le hore atle a e beha ho yena e le kereke e tletseng kganya ya hae. Lebitso la Morena Jesu ha le bongwe. Jwale re na le jwalo ka re supa taba ene re haha mona kore boprofeteng mosadi o emela kereke. Mme wana boprofeteng mona re na le mefuta e mmedi ya basadi. Mosadi wa pele ke mosadi ya hlwekileng, ke mosadi ya hlwekileng ya emelang kereke e tshepahalang, kereke e latelang dipehelo, ditaelo, melao ya Ntate Modimo. Lebitso la Morena Jesu ha le bongwe. Jwale o be le kereke e le e bodileng, e kgelohileng, kereke e inehetseng ho monna o sele e leng diabolosi, ke kereke e weleng, ke kereke e kgelohileng, kereke e sileng morena e tloileng ho Morena Jesu. Jwale mosadi wa tshenlo kgaolo ya 12 eno e nna le wena re buang ka ena, wena mmuya kgabane, ke mosadi ya emelang kereke ya nnete ya Ntate Modimo, kereke e tshepahalang Ntate Modimo. Lebitso la Morena Jesu le tle le bokwe. Ha re fetela pele wena mmuya kgabane, mosadi eno jwale ke eno o apere letsatsi. Jwale potso ke na taba ena e bolelang na jwale letsatsi jwale lona e ka ba le tshwantsha ka kakaretso pele re qhaqholla re sentse re tsamaya kana ko re fela hle re utlwisise wena mmuya kgabane hore letsatsi le bontsha ho loka ha Morena Jesu, the righteousness of Christ. E le gore letsatsi le bontsha kganya ya Ntate Modimo, letsatsi le bontsha ho loka wa Jesu Kriste, letsatsi le bontsha kereke e sesang ka hara nnete ya morena le sedi la hae. Malakia kgaolo ya 4 temana bobedi.
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Holo na ba tshabang lebitso laka, letsatsi la holoka le tla tjhaba le fana ka pholo mapheong a hao. Senyesemane se boetse se re his. Ha se sheba letsatsi lena se re his, le go ke motho wa monna, ke motho e motona, mme ke tsela eo mangolo a shebang ntate Modimo, a sheba morena Jesu ka yona. Jwale mona temana e mo bitsa letsatsi la holoka. Ha ke ne ke le kwana University pina ene tshola e re tsatsi la holoka re tjhabele hle ho wena re bone lesedi. Ele pina e ketekang letsatsi la boipuso ba naha ena. Jwale ntho e re ithutang yona mona e matla ke hore botle ba kereke le tshusumetso ya yona, taba tsena kaofela di hlaha hore be di apere Jesu Kriste e leng yena lesedi la lefatshe. Ke rata hore pele ke bala temana o qetela ke bale temana e teng bukeng ya dipesalema mona. Re ke re shebe bukeng ya dipesalema kgaolo ke ya 84. Kgaolo ke ya 84, ke dumela go temana ke ya 11. Ere for the Lord is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Ke taba e ntse qhaqholla tabeng ya hore morena Modimo, morena Jesu Kriste ke letsatsi. Temana ena e re ha ke e beya ka Sesotho e re hobane morena Jehova ke letsatsi le thebe. Jehova o tla fana ka mohau, o tla fana ka kganya. Ha ho ntho e ntle ya tlang kapa e molemo ya tlang ho hana ka yona, ya tlang ho e tshwara a sa ifi ho se ifi ba tsamayang ho lokeng hwa hae. Mme ha o kala temana e re ba tsamayang ho lokeng hwa hae e re kereke ya hae. Ha hona ntho efe kapa efe e molemo ho kenyeletsa le ho loka hwa hae a kekeng a ba nea yona. Lebitso la morena Jesu ha le bokwe. Isaiah kgaolo ke ya 60 temana ya pele. Isaiah 60 verse 1. It arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Jwale ho bua le setjhaba sa ntate Modimo go phahama kganyang hobane lesedi la lona le tlile. Haleluya. Mme kganya ya Jehova e se e le tjhabetse. Haleluya. Jwale ho kganya hwa Jehova, ho kganya hwa Jesu Kriste ke ho loka ha hae. Jwale ho tloha morao mane re re kereke e bolela mosadi kapa mosadi o tshwantsha kereke.
Jwale mosadi ena ga mo shebesisa o apere letsatsi. Jwale re se re re ke kereke e dumelang, ke kereke e dumelang ho loka hwa Jesu Kriste hore o e potapote e be kganya e dikadikeditseng kereke e jwale. E le hore ke kereke e entsweng ka batho ba phelang ho loka wa morena Jesu Kriste letsatsi le letsatsi ba ikobela sohle se ho yena. Jwale o boetse mosadi enwa o eme hodima kgwedi. Haleluya. Taba ena ya kgwedi e matla, mme ke nka rata hore re bale buka ya Genese eo ke dumelang ha re e badile wena mohi o tla batla o e ba le kutlwisiso e batsi. Ha Modimo a bopa dintho tsohle mane tshimolohong, hona le taba e nngwe e bohlokwa ileng a etsa e re fumanang kgaolong ya pele ya Genese. Jwale re shebe temana ya 16. Then God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Hallelujah. Ere yaba Modimo o etsa masedi a mabedi a maholo. Le leholo ho masedi ana ho busa letsatsi kapa ho busa motsheare. Ke rata ke e behe jwalo, ho busa motsheare. Mme le lenyane ho masedi ana a maholo ho busa bosiu. Yaba o boetse o etsa le dinaledi. Wena moya kgabane. Taba tsena wa tseba ha o di sheba o tla ithuta hore kgwedi ha ena kganya e leng ya yona. Haleluya. Empa kgwedi e nka kganya ho hlaha ho letsatsi. Letsatsi le yona lesedi le leholo, e le lesedi le busang motsheare. Kgwedi le lesedi le busang bosiu ha le busi ka kgai busi, ha se lesedi le busang ka kganya ya lona, le busa ka kganya ya letsatsi. Mme taba ena ya kgwedi e tshwantsha lentswe la Ntate Modimo, e tshwantsha Bibele ena. Haleluya. Lentswe lena sekgowa le re ke the written word. The written word which testifies of the living word. Ke lentswe le ngotsweng le pakang lentswe le phelang. E leng ho bontsha hore le Bibele le ha e le nyenyane hakalo, le ha e le bohlokwa hakalo, ha se Jesu Kriste. Empa yona Bibele e paka e le lentswe le ngotsweng, e paka Jesu Kriste e le lesedi le leholo, e le lentswe le ngodilweng. Mme ka boyona ka testamente ya kgale jwale ya ba ya profeta, e beha ditaba, e supa hore ka letsatsi le leng morena Jesu Kriste o tla ba teng, o tla pholosa setjhaba sa hae. Petros wa bobedi kgaolo ya pele temana 19 ya 21. Jwale ha e fihla e haha taba ena ya lentswe la Ntate Modimo,
Hodima temanane jwale ke qetang ho e bala ya Genes e re Petros wa bobedi. We also have a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Ke rata go felle temaneng ena ya 19. Monna enwa Petros mona o ntse a thathamisa mabaka ao a kopang hore ba mametseng ba dumele ho morena Jesu Kriste. O fane ka mabaka ana, o a potile, a pota-pota, jwale ha ntse a tsamaya ka mabaka ana, o fihla ho lebaka le leng leo le a le behang mona temaneng ya 19. O re hape ke le kopa ho dumela ho yena Jesu Kriste ka lebaka la hore re boetse re na le lentswe le leng le tiileng e leng lentswe la boprofeta. Re boetse re na le mangolo a halalelang, buka ena e re bitsang Bebele kajeno, ka nako eno ne le testamente ya kgale e bitswa Holy Scriptures, mangolo a halalelang. Jwale o re lentswe le boetse le teng le tiileng la boprofeta, leo lona le etsang hantle ha le le mamela. Jwalo ka ha eka ke lesedi le kganyang ngalong e lefifi, ho fihlela meso e ba teng. Au, haleluya. Ho fihlela meso e ba kae? E ba teng. Mme e ba naledi ya motsheare ya tjhaba dipelong tsa lona. Naledi ya motsheare re se re buile ka yona hore ke yane e busang motsheare, e leng letsatsi. Temana mona e sheba jwalo ka eka letsatsi ke naledi e kgolo e busang motsheare. E le hore e tshwere manoni a maholo hore Bebele e hloka hore o e bale letsatsi le letsatsi, mme o tla iphumanela molemo ho thwe o etsa hantle ha o e bala mme o e mamela, o e dumela ditaba tse di buang. Jwale e tla kganya ngalong ena e re phelang ho yona, le lefatshe lena le re phelang ho yona le tletseng lefifi la sebe. Mme ha o ntso o bala mangolo ana a halalelang, ebe jwale kganya meso ho ntso o tjhaba ka kelellong ya hao ka mona, ho meso e fihle ho fihlela ha Jesu Kriste a iphetha pelong ya hao. Lebitso la morena Jesu ha le bokwe. Kereke ya nnete ke efe? Ke kereke e emang hodima lentswe la ntate Modimo, e emang hodima testamente ya kgale, e emang hodima testamente e ntjha. Monna enwa ta fita ho dipesalema, re fihla re sheba Pesalema ya 119. Re sheba Pesalema ya 119. Jwale be re ya temaneng ya 105. 119, 105. O re monna enwa ha bua ka taba ena e re e tshwereng motsotsong mona, taba e reng kereke ya nnete, ke e reng the Bible and the Bible alone. Ke e eme hodima Bebele, mme Bebele fela. O re tafita temaneng ya 105. Your word is a lamp unto my feet and a light to my path. O re lentswe la hao ke le bone maotong
a ka gore ke lesedi tseleng ya ka gore e kare Tafita o ne a bua e le kereke ena e re buang ka yona e go thweng e eme hodima gore e re the moon under her feet. Jalo ho bua e kare ho bua kereke eno ha Tafita a bua mona a re lentswe la hao ye le bone maotong a ka. Momadi ya kgabane kereke ya nnete ya Ntate Modimo ke kereke e nang le maoto. Hey, jale mona ha kereke e nang le maoto ke bolela hore kereke e nang le that acumen, that nick in the mind, kore kereke ena e na le ntho eno e teng ka kelellong ya yona, bokgoni bono ba ho ikobela, ba ho dumela ho tataiswa ke lentswe la Ntate Modimo, lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Kereke ya nnete ke efe nna? Mosadi wa tshenolo kgaolo ya 12 temana ya 2. Lentswe la hao ke le bone maotong a ka, le lesedi tseleng ya ka. Bebele e supa ho Morena Jesu Kreste. Testamente ya kgale e supa ho Morena Jesu Kreste. Testamente e ntjha e ema hodima ho phetheha wa boprofeta ba Morena Jesu Kreste le boprofeta kaofela. Kereke ha e nene e keke ya nena testamente ya kgale empa e ema hodima yona. Kereke ya nnete. Kereke ya nnete e utlwisisa boprofeta, e utlwisisa le ho phethahala ba boprofeta bo. Metaba ena ho ba Kolose mane moapostola ha e hlahlolla ba Kolose kgaolo ya 2:16 ya 17 hore ho se be mang kapa mang ya ka le ahlolang ka seo le se jang kapa seo le se nwang kapa hana re tla re di-festival keng, ditshebeletso, matsatsi a ditshebeletso a neng a e ba teng ka nako eno kapa taba tsa kgwedi e ntjha kapa disabata tseo e leng e le fela diriti tsa dintho tse tlang ho tla, e leng ho phetheha hwa boprofeta ba Jesu Kreste. E le gore e re le ka jeno ho se be mang kapa mang ya tla go ho lona, ntho eno ke testamente ya kgale, ga wana le ntho tseno. Kereke ya Ntate Modimo e ema hodima motheo wa lentswe la hae le tshepahalang, leo e sa leng le tshepahala ka mengwaha le mengwaha. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Mosadi enwa re fumana hore hlohong ya hae hona le mofapa hloho wa dinaledi tse 12. Au, banna lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Taba tsena wena mohi ya kgabane di matla di mahlonoko. La hae bapatsaneng ena ya ka e ntseng e feta pela mahlo a hao, taba ena ha e hlahe, ke rata ke e behe ka tsela e hlakileng hobane o tla e utlwa hantle. E tla etsa hore dintho tsena di kopane hantle.
go thwe kereke ena e na le hlooho. Haleluya. Hara ditshwantsho tse ntseng di bewa tse amanang le taba ene re buang ka yona, ho na le tshwantshiso ya hlooho, setshwantsho sa hlooho. Mosadi enwa o na le hlooho. Ka baka hopola ka mokgwa basadi mehleng ena ba sokolang ke taba hore banna ba bona ke dihlooho tsa bona, banna ba bona ke dihlooho tsa malapa. Haleluya. Ya ba sokodisa taba ena, empa jwale bothata ke gore dintho tse beuweng ke Ntate Modimo di a hana la o ka ba go di tswa tlase, di a hana, dutse le metheo e emeng fela e ntseng tje. O tla bona lapa la hao le phoqa ke taba eno ya hore ebe wena o ntso re ha ona motho e ka ba hlooho ya hao mona. Empa re mono mo re leng teng ke mosadi wa Jesu Kreste, e leng kereke ya hae, e na le hlooho. Buka ya Bakolose kgaolo ke ya pele, re tla sheba temana ya 18. Temana ena 18 e wela hara ditemana tseo monna enwa mo apostola o ntsa hlalosa na morena Jesu ke mang ho ba Kolose, o ntsa hlalosetsa batho bana ba Kolosia hore na morena Jesu, batho bana ba Kolose hantle morena Jesu ke mang. O ntsa mo hlalosa jwalo ha fihla temaneng ena 18 ha mo hlalosa o re, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. E leng o re mme ke yena hlooho ya mmele e leng kereke, e leng yena qalo, e leng yena thakangwaha kapa letsibolo la bafu, e le go dinthong tsohle e tle be yana ya qalang pele. Temana ena e fika ema e hlalosa na hlooho yane re e fumanang ka ho tshenolo chapter 12 verse 1, hlooho ya kereke ke mang? E ka ba ya hao kereke hlooho ya yona ke mang? Na ke Jesu Kreste? Mangolo a re kereke ya nnete ke eo hlooho ya yona e leng morena Jesu Kreste. Tumelo ya nnete ke eo hlooho ya yona e leng morena Jesu Kreste. Jwale hlooho yona ena morena Jesu Kreste, temana e fihla e re ho fumanwa hlooho eno e na le mofapa hlooho wa dinaledi tse 12. Bitso la morena Jesu le boko. Ha o ya testamenteng ya kgale o tsamaya le kereke ya Ntate Modimo, o sheba boetapele ba yona, o fumana bapatriareka ba 12. Ha o fihla testamenteng e ntjha, o sheba boetapele ba kereke ba testamente e ntjha, o fumana ba apostola ba 12. Boetapele bona bo dulang e le batho ba 12 ka kotloloho bo bewa ke morena Jesu Kreste, bo nka matla ho morena Jesu Kreste. Jwale mofapa hlooho ka bona o bolela hore morena Jesu Kreste ehlile o na le matla, e seng matla fela empa matla mahodimong, matla lefatsheng, e ka sena le matla a ka tlase ho lefatshe, ke matla a akaretsang.
lebitso la Morena Jesu ha le bongwe. Taba ena e matla wena moya kgabane. Taba ena e matla wena mohi ya kgabane. Ke a pheta ke re taba ena e matla wena mohi ya kgabane. Hobane e hlalosa fela hore kereke ya Ntate Modimo ke e nkang tumelo ho tswa ho baapostola ba 12. Tumelo yane e ileng ya newa baapostola. Taba ena e bolela divine authority and leadership. Boetapele bo tletseng matla a hlahang ho Modimo. E bontsha phetheho ya puso ya Ntate Modimo. Kereke e hauwe hodima nnete e ileng ya newa baapostola. Kereke ya Modimo ya nnete e buswa ka ditshia tse hlahang mangolong a halalelang. Mme thuto tsa baapostola ka botsona di etsa hore thuto ya kereke e dule e hlwekile. Mofapahlo ona o bontsha hore kereke ya nnete ke e tlasa matla a Jesu Kriste, mme se e latela ba beilweng e le baetapele le ba fanang ka melaetsa le lentswe la hae, ba beuwe ke yena. Lebitso la Morena Jesu ha le bongwe. Wena moya kgabane, ke rata hore ha re fihlile boemong bona re fere ditaba tsena ka hore ke re ho wena, e ka ba o kena efe kereke? Na kereke ya hao ke e phelang ho loka hwa Jesu Kriste? Hobane e apere letsatsi. Ana kereke ye wena o e kena ke kereke e emeng ba hodima ditshepiso tse fumanang hodima lentswe la Ntate Modimo na? Kereke eo e setseng mora, ana ke kereke eo e leng hlooho ya yona e leng Morena Jesu Kriste na? Na ke kereke e reng Bebele mme Bebele fela, kapa ke kereke e nkang ditradisione tsa batho, melao le melawana ya batho e fihle e di kenye, e di tswakanye le nnete? Kapa ke kereke e nkileng leshano ya le tswakanya le nnete ya ba ntho e fetoha thetso? Kapa ke kereke e nang le hlooho eo e leng ya yona, e le hlooho e reng ebile ke na le matla a ho tshwarela dibi jwalo ka yena Jesu Kriste? Ke kereke e reng o kgumame ka pela motho e mong wa nama le madi, ebe o mo jwetsa dibe tsa hao? Na ke kereke e nkang dintho tse iketseditsweng, e nke sefate kapa e nke eng kapa eng ho bopa modingwana, setshwantsho se qobellwa hore se nke karolo bokgumameding ba hao na wena mmoya kgabane? O setse efeng kereke morao? Na o setse e tshwereng tumelo e ileng ya newa baapostola na? Ka hona ke a o mema hore atamela wena mmoya kgabane, o tle kerekeng ya nnete ya Ntate Modimo eo letsatsing la kajeno re e hlalositseng.
kereke eo o sala nalane ya yona ho tloha kwana qalong ho tla fihla qetellong, o tla fumana hore ho yona Morena Jesu Kreste o ile a tswalwa a hlaha ka hare ho yona. Taba ena ha morena ntse a re baballetse ke e nngwe eo re tlang ho e qhaqholla ka moso ka letsatsi le leng. Mme ha ke fihlile mona ke rata hore ke re fela morena a be le wena, a o etse hantle, mme a etse hore ditaba tsena di o hlahisetse molemo. Ha re etse thapelo. Ntate Modimo, re lebohile haholo ka ditaba tsa hao tse o ileng mona sebateng sena sa hao se setle, Modimo wa rona. Mme ka hona ntate halalelang re se re kopa hore ha di fetohe thuto e tsitsang dikelello le dipelong tsa bana ba batho, mme tsebo e tle e etse hore Modimo wa rona ho hola semoyeng ho etsahale, ho hola semoyeng e le hore thusang hore jwale re nne re tshwane le Morena Jesu Kreste, ho loka wa hae ho nne ho iphethe ho feta maphelong a rona. E ba le babuhi, e ba le bohle, o be le bohlophisi ba lena lenaneo ka lebaka la lebitso le letle, lebitso la Mmoloki Jesu. Amen. Wena Moya Khabane, ruri re a leboha, mme Morena a be le wena. Amen.